Me hirin e Zotit do të vazhdojmë të lexojmë pak paragrafe nga profeti Mikea. Είναι στο κεφάλαιο 5, θα διαβάσουμε από το 2 μέχρι το 5. Kapitulli 5 nga 2 deri tek 5. Mikea, profeti Mikea. Kapitulli 2. Kapitulli 5 nga 2 deri tek 5, domethënë 2, 3, 4. Por ti, o Betlehemi Efrata, megjithse je i vogël midis mirave të Judës, nga ti do të dalë për muaj që do të jetë sundues në Izrael, origjina e të cilit janë nga korat e lashta, nga ditët e përjetësisë. Prandaj ai do të braktisë deri në kohën në të cilën ajo që duhet të pjellë ka për të pjellë. Atëherë kusuri i vëllezërve të saj do t'i kthehet bijve të Izraelit. Ai do të mbetet për të kullotur kopën e tij me pushtetin e Zotit, në madhërinë e emrit të Zotit Perëndisë së tij, dhe ata do të banojnë të sigurt, sepse atëherë ai do të jetë i madh deri në skajet e tokës. Amin. Μάλιστα. Ο προφήτης Μιχαίας, αδερφοί μου, κάνει μία προφητεία για τον Ιησού Χριστό μοναδική, δεν την κάνει κανείς άλλος προφήτης. Profeti Mikea bën një profeci të veçantë për Jezu Krishtin, një profeci të cilën nuk e bën kush tjetër. Αναφέρει σε ποιο μέρος θα γεννηθεί ο Χριστός. Flet se ku lind Krishti. Και μιλάει για την Εφραθά. Dhe flet për Efrathan. Η Εφραθά ήταν μια περιοχή, δεν είχε εκείνη την εποχή σπίτια αυτή η εποχή, δεν ήταν δηλαδή πόλη παλιά. Efratha ishte një vend ku nuk kishte shtëpia në atë kohë. Εκεί υπήρχε το πηγάδι του Ιακώβ. Aty ekzistonte ose ishte pusi i Jakobit. Εκεί είχε θάψει τη Ραχήλ ο Ιακώβ. Aty Jakobi kishte varrosur Rakelën. Αλλά αργότερα εκεί χτίστηκε μια μικρή πόλη που ήταν Τσομπάνιδων και τη λέγανε Βιθλεέμ. Por më vonë u ndërtua një qytet i vogël, një qytet i vogël aty, qytet Çobanj, domethënë fshat që kishte çoban në te, dhe e quajtën Betlehem. Σε εκείνο το μέρος έβοσκε πρόβατα και ο Δαβίδ. Në atë vend, ai vend ishte aty ku kulloste bakti Davidi. Η Βιθλεέμ ήταν νότια της Ιερουσαλήμ και λίγα χιλιόμετρα, δεν ήταν πάρα πολλά. Betlehem ishte në jug të Jeruzalemit, pak kilometra larg. Και λέει εδώ πέρα μια μικρή πόλη, είπαμε Τσομπάνιδων, και λέει εδώ πέρα ότι εσύ Βιθλεέμ δεν θα είσαι η μικρή ανάμεσα στις χιλιάδες του Ιούδα, από σένα θα βγει ένας άντρας. Por ti o Betlehem, thot këto në profecinë e tij, megjithse je i vogël midis mirave të Judës, nga ti do të dalë për mua ai që do të sundojë në Izrael. Αυτός θα ηγηθεί του Ισραήλ, θα είναι μπροστά δηλαδή στον Ισραήλ, ο βασιλιάς του με λίγα λόγια. Ai do të jetë pra që të drejtohet, do të jetë mbreti me pak fjalë i vendit. Αλλά εδώ πέρα μας περιγράφει ένα χαρακτηριστικό που το αναφέρει και ο Ισαΐας. Por këtu na përshkrua një karakteristikë për të cilën flet edhe Isaia. Το χαρακτηριστικό είναι ότι η έξοδη του είναι απαρχής, από ημερών αιώνος. Kjo karakteristikë e përbashkët është se thotë se origjinat të cilit janë nga kohrat e lashta, nga ditët e përjetësisë. Αυτός δηλαδή που θα γεννηθεί θα είναι αιώνιος ο Θεός. Ai pra që do të lind, do të jetë i përjetshëm, Perëndi. Και μάλιστα λέει ότι από ημερών αιώνος, δηλαδή αιώνιος, από την αρχή. Mundësisht do të thotë se nga ditët e përjetësisë dhe nga fillimi, thotë. Ο Ιωάννης λέει εν αρχή το λόγος και ο λόγος είναι το παρά το Θεό. Gjoni thotë se në fillim ishte fjala dhe fjala ishte pranë Perëndisë. Και Θεός είναι το λόγος. Dhe Perëndia ishte fjala.
Και αυτός ο λόγος έγινε σάρκα, ήρθε στη γη σαν άνθρωπος. Dhe fjala u bë mish, pra erdhe në tokë si njeri. Αυτό έλεγε εδώ πέρα ο προφήτης Μιχαίας. Kështu thot pra, me këto gjëra thot pra profeti Mikea. Ότι αυτός ο άντρας που θα γεννηθεί στη Βιθλεέμ θα είναι από την αρχή και θα είναι αιώνιος. Se ky burr që do të lindë në Betlehem do të jetë që nga fillimi dhe deri në përjetësi, domethënë, pa fund. Αλλά θα αφήσει το λαό Ισραήλ, ο Κύριος δεν θα ασχολείται πολύ μαζί του. Por do ta leje popullin e Izraelit, Zoti nuk do të merret shumë me te. Θα υπάρχει δηλαδή ένα κενό, ένα διάστημα που ο Θεός θα τους αφήσει. Do të ketë pra një boshllek, një periudhë që Perëndia do t'i lejë. Μέχρι που η τίκτουσα να γεννήσει. Derisa e virgjëra të lind, të pjell. Αυτός λέει θα σταθεί και θα ποιμάνει με την ισχύ του Κυρίου. Ai thot do të mbetet për të kollotur kopën e tij me pushtetin e Zotit. Θα μεγαλυνθεί μέχρι τα πέρατα της γης. Do të madhërohet emri i Zotit deri në skajet e dheut. Και πράγματι σήμερα είναι η μέρα που σε όλη τη γη γιορτάζεται ο Χριστός. Dhe me të vërtet, ashtu sikur se dhe sot është dita ku në të gjitha skajet e dheut festohet Krishtlindja. Δεν υπάρχει μέρος της γης που να μην ακούγεται ότι σήμερα είναι Χριστούγεννα. Pra nuk ka sot vend mbi faqet dheut që të mos dëgjohet se sot janë Krishtlindjet. Και αυτός θα φέρει την ειρήνη. Dhe ai do të sjell paqen. Πάμε τώρα στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο. Shkojmë tani tek Ungjilli sipas Lukës në kapitullin e 2. Και θέλω να διαβάσουμε από το δεύτερο κεφάλαιο, από το 1 μέχρι το 21. Dhe do të lexojmë pra tek Ungjilli sipas Lukës nga kapitulli 2 nga fillimi deri tek 21. Tani në atë ditë u shpall një dekret nga ana e Cezar Augustit për të kryer regjistrimin e popullsisë të gjithë perandorisë. Ky regjistrim që i pari që u kryej që kur Kuirini ishte guvernatori i Sirisë, dhe të gjithë shkonin të regjistroheshin secili në qytetin e vet. Tani dhe Jozefi doli nga qyteti i Nazaretit Galiles për të shkuar në Jude, në qytetin e Davidit që quhet Betlehem, sepse ai ishte i shtëpisë dhe i familjes së Davidit, për të regjistruar bashkë me Marin, gruan e vet, me të cilën ishte martuar dhe që ishte shtatxhan. Kështu ndërsa ishte atje, asaj erdhi koha të lindë, dhe ai lindi djalin e saj të parlindur, e mbështolli me pelena dhe e vendosi në një grazhd, sepse në han nuk kishte vend për ta. Tani në po atë krahin ishin disa barinj që rinin jashtë në pusha dhe natë ruanin kopën e tyre. Dhe ja një engjëll i Zotit ju paraqit atyre dhe lavdi e Zotit shkëlqeu rreth tyre dhe ata i zuri një frikë e madhe. Por engjëlli ju tha atyre: Mos druani sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin, sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar, që është Krishti i Zotit. Dhe kjo do t'ju vlej si shenjë. Ju do ta gjeni një fëmijë të mbështjellur me pelena, të shtrirë në një grazhd. Dhe menjëherë engjëlli t'ju bashkua një shumicë ushtrisë qiellore që lëvdonte Perëndin duke thënë: Lavdi Perëndisë në vendet më të larta dhe paqe mbi tokë njerëzve mbi të cilët qëndron mirëdashja e tij. Dhe ndodhi që kur engjëjt u larguan prej tyre për të kthyer në qiell, bariti i thanë njëri tjetrit: Le të shkojmë deri në Betlehem për të parë çka ndodhur dhe ç'na bëri të ditur Zoti. Shkuan pra me nxitim dhe gjetën Marin, Jozefin dhe fëmijën që ndodhin në një grazhd. Mbasi e pan, e përhapën atë që ishte thënë për atë fëmijë, dhe të gjithë ata që dëgjuan u mrekulluan nga gjërat që u treguan barin. Maria i ruante të gjitha këto fjalë duke i medituar në zemrën e saj, dhe barit u kthyen duke përlëvduar dhe lavdruar Perëndin për të gjitha gjërat që kishin dëgjuar dhe parë, ashtu si u ishte thënë atyre. Amin. Μάλιστα. Λέει εκείνες τις ημέρες τώρα ήρθε ένα διάταγμα από τον Καίσαρα τον Αύγουστο. Thotë se në atë ditë erdhi një urdhër nga Cezari Augusta.
Ο Καίσαρας ο Αύγουστος ήταν αυτοκράτορας στη Ρώμη από το 31 π.Χ. μέχρι το 14 μετά Χριστό. Cezari Avgusti ishte perandori i perandorisë romake nga 33 përpara Krishtit deri në 15 pas Krishtit. Το 31 π.Χ. νίκησε το βασίλειο των Πτολεμαίων στην Αίγυπτο και έγινε πλέον αυτοκράτορας, ο πρώτος αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο ισχυρός. Në vitin 31 përpara Krishtit, pra, luftoi kundër Ptolemeut në Egjipt, e fitoi luftën dhe u bë perandor i gjithë vendit nga 31 para Krishtit. Εκείνες τις ημέρες τώρα μας λέει αυτού του αυτοκράτορα, του Καίσαρα του Αυγούστου, Në atë ditë, pra, të atij perandori që ishte Cezari Avgust, που η Μαριάμ ήταν ήδη 9 μηνών, ku Maria ishte 9 muajsh e shtatzën, ο Καίσαρας ο Αύγουστος έδωσε ένα διάταγμα να απογραφεί όλη η οικουμένη. Cezari Avgusti dha një dekret ose një urdhër që të regjistrohej gjithë popullsia. Αυτό δεν ήταν τυχαίο γεγονός. Kjo nuk ishte një diçka e rastësishme. Ο Θεός το επέτρεψε για να ξέρουμε και τον πληθυσμό πάνω στη γη περίπου πόσος ήταν εκείνη την εποχή. Perëndia lejoi që të bëhet një regjistrim i tillë për të ditur edhe ne sot pak a shumë se sa ishte numri i popullsisë atëherë. Τώρα δεν ξέρω πώς το βγάζουν, δεν το έχω μελετήσει, όμως λένε ότι ήταν περίπου 200 εκατομμύρια οι άνθρωποι πάνω στη γη εκείνη την εποχή. Tani nuk e di se si e nxjerrin numrin, por flitet se ishin 200 milion njerëz mbi faqet dhe në atë kohë. Και η Μαριάμ ήταν έγκυος, έμενε στη Ναζαρέτ που είναι 150 χιλιόμετρα μακριά από την Βιθλεέμ. Maria ishte shtatzën dhe banonte në Nazaret 150 kilometra larg Betlehemit. Την εποχή εκείνη δεν ήταν εύκολο να είσαι 9 μηνών και να κάνεις ένα ταξίδι 150 χιλιόμετρα. Në atë kohë që të jesh 9 muajsh e shtatzën dhe të bësh një udhëtim për 150 kilometrave ishte shumë jashtëzakonisht, domethënë e vështirë. Και μάλιστα να πας σε ένα τόπο που μπορεί να ήταν η καταγωγή σου από εκεί, αλλά δεν είχαν τίποτα στην περιοχή. Dhe mundësisht të shkonte në një vend ku mund të ishte vendi i tyre, domethënë vendlindja e tyre, por jo që kishin një pasuri atje të tyre. Η Μαριάμ και ο Ιωσήφ ήταν από τον οίκο του Δαβίδ, αλλά δεν είχαν εκεί κάποια περιουσία στη Βιθλεέμ. Maria dhe Jozefi ishin nga Betlehemi, domethënë si zonë, por nga shtëpia e Davidit si përjardhje, por jo që kishin ndonjë pasuri atje në atë vend. Οπότε δεν θα πήγαιναν ποτέ στη Βιθλεέμ για να γεννηθεί εκεί ο Χριστός. Dhe kështu nuk do të shkonin kurrë në Betlehem që të shkojnë të lindin atje Krishtin. Αλλά ο Θεός επιτρέπει πολλές φορές γεγονότα στη ζωή μας, γιατί πρέπει να κάνει το θέλημά του. Por Perëndia lejon gjëra të tilla në jetën tonë shpesh herë sepse kështu do të bëj vullnetin e tij. Παράδειγμα, εσείς εκεί στην Αλβανία. Për shembull, ju atje në Shqipëri. Ξαφνικά πεθαίνει ο Χότζα, Pa pritur vdiqën Verhoxha, ανοίγουν τα σύνορα, u hapen kufint, υπήρξε δυσκολία στον τόπο σας ishte vështirësi të madhe në vendin tuaj και αναγκαστήκατε να φύγετε, να πάτε σε διπλανά έθνη για να ζήσετε λίγο καλύτερα. dhe u detyruat të ngriheni dhe të ikni nga vendi juaj në vendet fqinje që të mund të jetoni. Αυτό όμως το χρησιμοποίησε ο Κύριος Dhe këtë e përdori Perëndia και κάλεσε πάρα πολλά παιδιά του και τα έσωσε. dhe thirrri shumë bijë të tij dhe i shpëtoi. Μπορεί να ταλαιπωρηθήκατε, Mbase vuajtët, αλλά είχε σχέδιο ο Κύριος να γνωρίσετε τον Κύριο por Zoti kishte plan që të njihni Zotin και επιτρέπει γεγονότα
Dhe kështu lejon çështje të tilla, γιατί μας αγαπάει και θέλει να μας σώσει. sepse na don dhe don të na shpëtojë. Θα πείτε, για μας τα επέτρεψε? Ναι, για εσάς. Do të më thuash, ma për ne e lejoj? Po, për ju. Για τους λίγους που πιστέψαμε? Ναι, για τους λίγους. Për ju flasim për ato pak që besuam? Po, për ato pak. Και εδώ πέρα το επιτρέπει ο Κύριος για να φύγει η Μαριάμ και ο Ιωσήφ και να πάνε στη Βιθλεέμ. Dhe këtu e lejon pra Zoti që të ngrihet Maria dhe Jozefi nga aty ku ishin të shkojnë në Betlehem. Το διάταγμα του Καίσαρα δεν ήταν απλό. Urdhri ose dekreti që kishte dhënë Cezari nuk ishte i thjeshtë. Δεν μπορούσαν να μην υπακούσουν. Nuk mund të mos i bindeshin. Ήταν σκληρή η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Perëndëria romake ishte shumë e egër. Και έπρεπε να πάει ο καθένας στον τόπο που γεννήθηκε για να απογραφεί. Dhe duhej që gjithë secili të kthehej në vendin ku kishte lindur që të regjistrohej. Ο Ιωσήφ και η Μαρία έμεναν ήδη στη Ναζαρέτη, είπαμε 150 χιλιόμετρα βόρεια μακριά. Jozefi dhe Maria, sikur se tham, banonin 150 kilometra më larg në Nazaret. Και πήρε το δρόμο να πάει στη Βιθλεέμ. Dhe morën rrugën të shkojnë në Betlehem. Εκεί έψαχνε ένα τόπο κάπου σε συγγενείς, σε γνωστούς για να μείνουν. Aty kur vajtën, kërkuan një vend tek të afërmit e tyre mbase që të mund të qëndronin. Φαίνεται όμως, επειδή ήταν και έγκυος η Μαριάμ, είχαν προλάβει άλλοι και είχαν κλείσει εκεί τα σπίτια όλοι με συγγενείς τους. Dhe nga që Maria ishte shtatzën, pra duket sikur e kishin zënë vendin të tjerë përpara se të shkonin këto. Βλέπετε, πολλές φορές φεύγουν από τα χωριά, πάνε σε κάποιες πόλεις και επιστρέφουν το καλοκαίρι και γεμίζουν τα σπίτια. Shohim shpeshherë kur ikën nga fshatrat e tyre, njerëzit shkojnë në qytetet ku banojnë dhe mbuhin shtëpitë e tyre. Ή σε κάποιες γιορτές. Κάπως έτσι έγινε και εδώ. Apo në raste festash për shembull, diçka e tillë u bë edhe këtu. Όσοι είχαν καταγωγή από εκείνα τα μέρη, γύρισαν πίσω για την απογραφή. Të gjithë pra që kishin përjardhjen nga aty, nga ai vend, u kthyen që të bëhen regjistrimin. Δεν ήταν και καμιά τουριστική πόλη να έχει πολλά ξενοδοχεία και δεν βρήκαν κανένα μέρος για να μείνουν. Nuk ishte edhe ndonjë vend turistik, domethënë që kishte hotele të shumta, pra dhe kështu nuk gjetën dot vend ku të rrinin. Βλέπετε ποιο είναι το σχέδιο του Θεού. E shikoni pra se si është plani i Perëndis. Δεν βρέθηκε λέει τόπος για να πάει ο Ιωσήφ και η Μαρία. Thot, nuk u gjet vend pra që të mund të flinin ose të rrinin Jozefi me Marin. Πού να ξέρανε εκείνο το βράδυ η Βιθλεέμ τι γινότανε. Ku ta dinin në atë darkë se çfarë do të bëhej në Betlehem. Πιστεύω ότι θα ανοίγαν όλα τα σπίτια. Besoj se të gjithë do të hapnin shtëpitë e tyre po ta dinin. Αν άνοιγε ένα σπίτι, θα ήταν σήμερα γραμμένο μέσα στο Ευαγγέλιο και θα το ήξερε όλη η γη. Po të ishte hapur një shtëpi për to që t'i pranonte, domethënë, do të ishte shkruar emri i tyre në Ungjillin e Perëndisë dhe do ta njifte e gjithë bota. Δεν ξέραν όμως ότι εκεί θα γεννηθεί ο Χριστός. Por nuk e dinin se aty do të lindte Krishti. Και λέει η Γραφή, αφού δεν βρήκαν μέρος λέει εν το καταλήμματι, πήγαν και βρήκαν ένα στάβλο. Dhe thot shkrimi derisa nuk gjetën vend ndonjë hën, vajtën dhe tek një stall. Και έμειναν εκεί. Dhe qëndruan aty. Και εκείνο το βράδυ συμπληρώθηκαν 9 μήνες και ήρθε η ώρα να γεννήσει η Μαρία. Dhe atë darkë u mbushën pra të 9 muajt e shtatzanisë të Marias dhe lindi fëmijën. Τι λέτε, είναι τυχαίο αυτό? Thoni ju se mos kjo është e rastësishme? Ο Κύριος δεν είναι εκεί που είναι όλοι οι πολλοί. Zoti nuk është aty ku janë aty të shumtët. Ο Κύριος είναι εκεί που είναι τα παιδιά του και τον περιμένουν. Zoti është aty ku janë bijt dhe bijat e tij dhe e presin.
Εκείνο το βράδυ γεννήθηκε ο Κύριος μας και η Μαριάμ το σπαργάνωσε, λέει, εκεί μέσα σε μια φάπνη. Atë darkë, pra lindi Zoti jon dhe Maria e shtriu në një grasht ku ushqeheshin bagtia. Κανείς δεν το ξέρει, μόνο ο Ιωσήφ και η Μαρία. Askush nuk e dinte një gjë të tillë përveç Jozefit dhe Marisë. Καταλαβαίνανε ότι είναι κάτι σπουδαίο αυτό το παιδί, αλλά πιστεύω και δεν καταλαβαίνανε. Mbase besuan ose kuptuan se ky fëmijë do të ishte i veçantë, por nuk e dim edhe se sa kuptuan edhe ato. Δεν μπορούσαν να φανταστούν τι γινόταν εκείνο το βράδυ. Nuk mund as ato vetë pra ta fantazonin se ç'bëhej atë darkë. Η γη όλη κοιμάται. E gjithë toka atëherë flinte. Όλος όμως ο ουρανός παρακολουθεί αυτό το βράδυ, αυτή τη στιγμή. Por i gjithë qielli është që shikon domethënë atë darkë dhe atë moment të lindjes të Krishtit. Βρίσκονται, μας λέει γραφή εκεί στη Βιθλεέμ, κάποιοι τσομπάνιδες. Dhe na thot shkrimi se atje në Betlehem u gjenden disa barinj, Οι οποίοι, λέει, φυλάγανε τα προβατάκια τους εκεί. të cilët thot se ruanin bagtitë e tyre Και ήταν έξω στους αγρούς, dhe ishin jashtë në ara, που σημαίνει ότι δεν πρέπει να ήταν πολύ χειμώνας. ku kjo do të thot se nuk do të ishte edhe shumë dimër, Γιατί δεν είναι στους αγρούς έξω το χειμώνα, μαντρίζουν τα ζώα στις μάντρες. sepse gjatë dimrit nuk rrin në përfusha dhe jashtë, do të thënë natën i fusin bagtitë në stane dhe futen edhe që bëjnë mbyllen dikun. Δεν ξέρουμε ακριβώς την ημέρα που γεννήθηκε ο Ιησούς μας Χριστός. Dhe kështu që ne nuk e dim saktësisht ditën që lindi Zoti jon Jezu Krisht. Πολλοί προσπάθησαν να πούνε από την εφημερία του Αβιά και να βγάλουν ότι τότε γεννήθηκε. Η Γραφή δεν μας το λέει. Shumë u munduan që ta nxjerrin se lindin nga rendi i Abias, por shkrimi nuk na thot se kur lindi. Πράγματι η εφημερία του Αβιά που από την οποία προήρθε ο Ζαχαρίας και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, Me vërtet nga rendi i Abias lindi Gjon Pagzori, pra që ishte Zakaria. ήταν η 8η εφημερία. Ishte rendi i tet. Από το Πάσχα και μετά, αν μετράγανε από την πρωτοχρονιά, δεν ξέρουμε από πότε μετράγανε τις εφημερίες, αλλά και από την πρωτοχρονιά να μετράγανε ήταν 3,5 μήνες μετά. Nuk e dim se nga vazhdonin të numëronin rendin e shërbimit përshtatëror që bëshin nga Pashkët apo nga viti i ri. Por Γιατί οι εφημερίες ήταν κάθε 15 ημέρες. Sido që të jetë janë rendet të cilat janë çdo 15 ditë. Një rend. Αφού ήταν η 8η, είναι περίπου 3,5 μήνες μετά από την αρχή του έτους. Nga 15 ditë që mbante një rend, derisa ishte rendi πιο εφημερία ήταν το 8ο. Ήταν 8η, ναι. 8 herë 15, domethënë janë 3 muaj e gjysmë. Τώρα, όταν τέλειωσε την εφημερία του, μετά αφού και τέλειωσε, έμεινε έγκυος η Ελισάβετ. Dhe pasi mbaroi domethënë shërbesën e tij Zakaria, atëherë mbeti shtatzënë Elizabeta. Και βλέπουμε ότι 6 μήνες μετά έμεινε έγκυος η Μαριάμ. Dhe pas Elizabetës shohim që 6 muaj pasi mbeti ajo shtatzënë, pas 6 muajsh mbeti shtatzënë edhe Maria. Και τώρα από εκεί το παίρνουν κάποιοι ότι πρέπει να είναι περίπου μες στο Δεκέμβρη. Dhe nga kjo janë që e marrin disa, me qenë se 6 muaj pas Elizabetës, shtazania, se i takonte të lindte pra në Krishtlindjet që janë sot. Αλλά μας λέει ότι στον 6ο μήνα πήγε και συνάντησε την Ελισάβετ. Pra na thotë se në muajin e 6 shkoi dhe takoi Elizabetën. Τώρα είχε συμπληρωθεί ο 6ος μήνας, ήταν η αρχή του 6ου μήνα, δεν μπορούμε να ξέρουμε.
Tani nuk e dim nëse ishte mbushur muaji 6 apo ishte në fillim të muajit të 6, këtë nuk e gjejmë dot. Γι' αυτό και δεν έχει κανείς μας δικαίωμα να πει ότι τότε ακριβώς γεννήθηκε ο Χριστός. Për këtë arsye, edhe nuk ka të drejtë as kërkush që të thotë se me saktësi se filan ditë ose muaj. Το σίγουρο είναι ότι κανένας από τους ανθρώπους της εποχής δεν το κατάλαβε. E sigurta është se asnjë nga njerëzit e atëhershëm nuk e kuptuan linjën e Krishtit. Ενώ υπήρχε η προφητεία, Ndërsa ekzistonte profecia, ενώ το ήξερε ο Ιωσήφ και η Μαρία, ndërsa e dinte Jozefi dhe Maria, ξέρανε αυτό που συνέβη στη Μαρία ότι είναι κάτι ξεχωριστό, e dinin ajo gjë që i ndodhi Maris, domethënë se ishte një diçka shumë e veçantë, γιατί ο Ζαχαρίας ήταν από εκείνη την περιοχή, από την ορεινή της Ιουδαίας. sepse Zakaria nga ajo anë ishte, pra nga Judea veriore, e sipërme. Δεν μας λέει την πόλη, αλλά ήταν σε εκείνη την περιοχή πάντως. Nuk na thot fiks në çfarë qytetit ishte, por në atë krahin ishte. Ήταν γνωστό αυτό που είχε γίνει με τον Ιωάννη. Ishte një diçka shumë e njohur, ajo që ishte bërë me Gjonin, domethënë me linjën e Gjonit. Κι όμως, αδερφοί μου, οι Φαρισαίοι ξέρανε καλά που γεννιέται ο Χριστός. Λένε στη Βιθλεέμ της Ιουδαίας. Por nga ana tjetër farisejt e dinin shumë mirë se ku do të lindte Krishti, pra në Betlehem të Judes. Κι όμως, ο Ιησούς μας, αδερφοί μου, γεννιέται μόνος σε ένα στάβλο. Por ja që Jezu Krishti lindi në një stall. Είναι ταπεινός ο Κύριος μας. Është i përulur Zoti jon. Εκείνη την ημέρα όλοι ήταν απασχολημένοι με τους συγγενείς, με τους γνωστούς τους. Në atë ditë të gjithë ishin të ngarkuar, domethënë me mikpritjen e tyre që prisnin të afërmit e tyre në shtëpitë e tyre. Μερικοί όμως ποιμένες είναι στη δουλειά τους, στα πρόβατά τους. Por disa nga barint janë në punën e tyre, domethënë me bagtit. Όταν είμαστε στη θέση μας, στα πρόβατα εκεί που μας έχει βάλει ο Κύριος, Kur të jemi në vendin ton, pra aty ku Zoti na ka vënë, në delet ku jemi, να ξέρετε ότι θα μας επισκεφτεί οπωσδήποτε. ta dim se patjetër do të na vizitoj Zoti. Και ξαφνικά, λέει, είδαν αυτοί οι ποιμένες ένα άγγελο Dhe thot se pa pritur pan ato barin, më falni, një engjëll të Zotit, τρόμαξαν, u tremben, αλλά εκείνος είπε μη φοβάστε γιατί ευαγγελίζουμε σε εσάς μεγάλη χαρά. por engjëlli ju tha mos keni frikë sepse erdha t'ju lajmëroj t'ju jap një lajm të mirë Και τους δίνει, αδερφοί μου, την Αποκάλυψη. dhe u jep zbulesën. Σήμερα στην πόλη Δαβίδ γεννήθηκε σωτήρας, ο οποίος είναι ο Χριστός, ο Κύριος. Sot në qytetin e Davidit lindi shpëtimtari që është Krishti Zoti. Η πόλη Δαβίδ ήταν η Βιθλεέμ, γιατί εκεί είπαμε ότι ο Δαβίδ έβοσκε τα προβατάκια του. Qyteti i Davidit ishte Betlehemi, ashtu sikur se thamë se atje në Betlehem kulloste baktit e tij Davidi. Και λέει ότι αυτός είναι ο Κύριος. Dhe thotë se ai është Zoti, Αυτός είναι ο χρησμένος. është i vajosur i Zotit. Το έλεγε ότι ήταν απεώνος, πρώτου αιώνος μέχρησε. E thoshte se përpara se të krijohet diçka, ai ekzistonte. Τις ξέρανε τις γραφές, αδερφοί μου. Pra farisejt i dinin mirë shkrimet. Είναι όμως άλλο πράγμα να το ξέρουμε και άλλο να το δεχόμαστε μες στην καρδιά μας. Por ta dim se është tjetër diçka që dim dhe tjetër kur e pranojmë në zemrën tonë. Τους έδωσε το σημείο, θα βρουν ένα βρέφος, λέει, που θα είναι εσπαργανωμένο εκεί στη φάτνη. I tregoj një shenjë se do të gjeni foshnjën të shtrirë në grasht. Και τότε είδανε, λέει, μια στρατιά αγγέλων που υμνούσανε το Θεό. Dhe atëherë pan një ushtri engjësh të cilët imnonin Perëndin.
και έλεγαν δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Dhe thonin lavdi i Perëndis atje lart në qiej dhe paqe në tokë. Οι άγγελοι, αδερφοί μου, έχουν θαυμάσει με αυτό το οποίο βλέπουν. Engjëjt, vëllezër dhe motra, janë mrekulluar me atë që panë. Ποτέ δεν είχαν φανταστεί οι άγγελοι ότι μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο ο Θεός. Nuk e kishin fantazuar kurrë engjëjt se mund të bënte një gjë të tillë Perëndia. Θα δείτε να λέει γραφή ότι οι άγγελοι, λέει, έχουν την επιθυμία να παρακύψουν, να δισκύβουν με ενδιαφέρον, να δούνε τι κάνει ο Θεός με τους ανθρώπους. Do të shohim se si engjëjt kanë atë dëshirën për të parë se si vepron Perëndia me njerëzit. Σκύβουν δηλαδή με ενδιαφέρον γιατί θαυμάζουν αυτό που κάνει ο Κύριος με τον άνθρωπο. Do me thënë e shohin me shumë interes mënyrën se si vepron Zoti me njerëzit. Αυτό το λέει ο Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο. Ato e thot Pietri në letrën e parë të tij në kapitullin e parë. Αν το δείτε είναι το 12 εδάφιο. Po doni ta shihni është tek paragrafi 12. Είναι το 11 και το 12. Για διαβάστε το αν μπορείτε. 1074 σελίδα. Είναι πρώτη Πέτρου. Është letra e parë e Pietrit, kapitulli i parë, 11 dhe 12. Πρώτο κεφάλαιο και 11 και 12 εδάφιο. Për këtë shpëtim kërkuan dhe jetuan profetët që profetizuan nga hiri për ju, duke kërkuar të njohin kohën dhe rrethanat që tregonte fryma e Krishtit që ishte në ta, dhe që dëshmonte që më parë provuakjet që do të vinin mbi Krishtin dhe për lavdin që do të pasonin. Dhe atyre ju zbulua se ata i administronin jo për vete, po për ne, ato gjëra që po ju rrëfejnë tani nga ata që ju kanë predikuar ungjillin me anë të frymës së shenjtë të dërguar nga qielli, gjëra të cilat engjëjt dëshirojnë t'i vëzhgojnë. Εδώ πέρα μας λέει ότι αυτό το Ευαγγέλιο, αυτό το έργο το οποίο κάνει ο Κύριος, Këtu na thot se ky ungjill ose kjo vepër të cilën bën Zoti, σε όλα αυτά τώρα τα οποία έπαθε ο Χριστός για μας, në të gjitha ato të cilat i përsoi Krishti. οι άγγελοι, λέει, σκύβουν με ενδιαφέρον και θέλουν να εμβαθύνουν τι είναι αυτό που κάνει ο Θεός τώρα. Engjëjt thot i shohin me shumë kurreshtje dhe me shumë interes dhe duan të vëzhgojnë pra se çfarë bën Zoti për ne njerëzit. Εδώ δηλαδή οι άγγελοι τώρα βλέπουν το δημιουργό τους. Këtu engjëjt pra shohim se si e shohin krijuesin e tyre, να παίρνει ένα κατώτερο σώμα όπως είναι το ανθρώπινο σώμα. Sjell një trup më të dobët, sikur është trupi njerëzor, pra është më i dobët se engjëjt. Και όχι μόνο είναι κατώτερο το σώμα, αλλά είναι μωρό, γεννιέται δηλαδή ένα μωράκι. Dhe jo vetëm që është një trup më i dobët, por është në momentin që lind fëmia është një foshnjë, domethënë pa. Και βλέπουν το δημιουργό τους να είναι μέσα σε μία φάτνη κιόλας, ούτε καν σε ένα σπίτι ανθρώπου. Shohin krijuesin e tyre të lind ose të jetë në një grazhd, domethënë as në një shtëpi njeriu nuk ishte. Όταν έβλεπαν αυτή την εικόνα οι άγγελοι, όλος ο ουρανός, αδερφοί μου, εκείνη την ώρα, είχε τρανταχτεί. Por kur e pa një gjë të tillë, vëllezër dhe motra, i gjithë qielli ishte tronditur. Όλος ο ουρανός, πλήθος, λέει, στρατιάς αγγέλων υμνούσανε το Θεό. Ushtrit qiellore, thot, një numër i madh i engjëjve, domethënë, lavdëronin dhe imnonin Perëndin, këndonin himne. Προσέχτε την εικόνα και όλη η γη κοιμάται. Dhe shikojeni tani, jepni pak kujdes këtij figuracioni. E gjithë kjo gjë e bëhej në qiell, ndërsa e gjithë toka ishte në gjumë. Όλος ο ουρανός εκείνη την ώρα σύεται, θα λέγαμε, από τις ψαλμοδίες των αγγέλων. Do të thonim se i gjithë qielli tundej, domethënë nga prania dhe nga imnet që këndonin engjëjt, Οι οποίοι είναι δόξα στον ύψιστο Θεό. të cilët i jepnin lavdi të madhit Perëndi.
είναι τόσο ταπεινός μπορεί να γίνει άνθρωπος? Ma a mund të bëhet kaq i përulur njeriu? Ο ύψιστος. I larti? Και κοιτάζουν κάτω στη γη και λέει ειρήνη σε εσάς τους ανθρώπους. Dhe shohin poshtë në tokë dhe thojnë paqe këto tek njerëzit. Έρχεται ο άρχοντας της ειρήνης. Sepse kështu vjen princi i paqes. Γιατί εμείς, αδερφοί μου, είμαστε εχθροί με το Θεό. Sepse ne vëllezër dhe motra jemi armiq ndaj Perëndisë. Η αμαρτία μας έχει βάλει χώρισμα. Χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό. Mëkati jon ka vënë një ndarje midis njeriut dhe Perëndisë që e Ο veçon. Κύριος μας ήρθε κάτω στη γη για να μας συμφιλιώσει τώρα με το Θεό. Dhe Zoti kur erdhi këtu poshtë në tokë, erdhi të na miqësoj me Perëndin. Λέει και εν ανθρώπης ευδοκία. Dhe thotë se është një lajm i hynor, domethënë. Δηλαδή τι καλό, τι σπουδαία πράγματα σκέπτεται ο Θεός για εσάς τους ανθρώπους, τι καλή σκέψη έχει, τι καλή φροντίδα έχει ο Θεός για εσάς. Domethënë, sa mendime të mira ka Perëndia për ne, sa shumë interesohet për ne Zoti. Και τότε είπανε οι άγγελοι, τους είπε το σημάδι είναι θα βρείτε ένα βρέφος μέσα σε μια φάτνη. Dhe atëherë ju tha Zoti se shenja që ju japë se do të gjeni një foshnjë të lindur në një grasht. Οι άγγελοι, αδερφοί μου, δεν είπαν κάτι άλλο. Engjëjt, vëllezër dhe motra, nuk thanë diçka tjetër. Ήταν εντυπωσιακό να βλέπουν το δημιουργό τους μέσα στη φάτνη. Ju bëte një diçka e madhe përshtypje pra që të shikonin krijuesin e tyre të lind në një grasht. Και τους είπαν αυτό είναι το σημάδι. Dhe ju thanë se ai do të jetë shenja. Και πράγματι πήγανε οι τσομπάνιδες, λέει πάμε να δούμε αυτό το οποίο μας φανέρωσε ο Κύριος. Dhe me të vërtet vajtën barit dhe thanë të shkojmë të shohim atë që na tregoi Zoti të shkojmë. Δεν τους είπε σε ποιο στάβλο γεννιέται. Nuk ju tha Zoti se në cilën stall do të lind, Έπρεπε να ψάξουν. duhet të kërkonin. Γιατί είχε πολλούς στάβλους η Βιθλεέμ. Ήτανε, είπαμε, μια μικρή πόλη με τσομπάνιδες. Sepse kishte shumë stalla Betlehemi, ashtu sikur se dhe thamë përpara se ishte një qytet i vogël me shumë barinj. Γι' αυτό λέει πήγαν μετά σπουδής. Το ψάχνανε. Πήγαν από στάνι σε στάνι. Vajtën të shpejtuar, domethënë, sepse kërkonin nga stani në stan. Σε κάποια στάνι βρήκανε τον Ιωσήφ, τη Μαριάμ και τον Ιησού μας. Dhe në një nga ato stanet që shkonin për të parë, gjetën Jozefin, Marin dhe fëmijën e vogël. Και μόλις το είδανε, λέει, λαλήσανε τώρα, το κηρύξανε πρώτα απ' όλα στους γονείς του παιδιού, τι ακούσαν από τους αγγέλους. Dhe sapo e panë, folën dhe ju treguan prindërve të fëmijës se si i kishtin vizituar engjëjt e Zotit. Μετά πιστεύω λαλήσανε σε όλη τη Βιθλεέμ, γιατί ήταν γνωστή αυτή, και όπου μπορούσαν τέλος πάντων το όραμα το οποίο είδανε και τη στρατιά των αγγέλων. Besoj se folën dhe treguan në të gjithë Betlehemin vegimin që panë dhe engjëjt që u folën, domethënë. Η Μαριά φύλαγε τα λόγια αυτά μες στην καρδιά της. Dhe Maria i ruante këto fjalë në zemrën e saj. Αδερφοί, δεν μπορούσαμε ποτέ εμείς να φανταστούμε ότι ο Θεός είναι τόσο ταπεινός. Vëllezër dhe motra, nuk do të mund ta fantazojmë kurrë në jetën tonë se Perëndia është kaq i përulur. Εμείς είμαστε υπερήφανοι άνθρωποι, φουσκώνουμε. Ne jemi njerëz krenar dhe fryhemi, mburremi. Νομίζουμε ότι είμαστε κάτι σπουδαίο. Mendojmë sikur jemi diçka të rëndësishme. Ο Κύριος μας πόσο ταπεινά γεννιέται. Zoti jon sa i përulur lindi. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Dhe falenderojmë për këtë.
Εδώ πέρα τώρα μας λέει ότι η Μαριάμ φύλαγε όμως μες στην καρδιά της αυτά τα λόγια που άκουσε. Dhe këtu na thot se Maria i ruante në zemrën e vet këto fjalë që dëgjoi. Και σκεπτόταν τι να γίνει άραγε. Dhe mendonte dhe thoshte, vallë, çfarë do të bëhet? Αλλά όσο είμαστε με τον Κύριο θα τον παρακολουθούμε, γιατί όλο και κάτι καινούριο θα μας δείχνει. Por sa të jemi me Zotin, do ta ndjekim atë sepse gjithnjë dhe me shumë do të na tregoj të reja. Σήμερα, αδερφοί μου, αυτές τις ημέρες σε όλο τον κόσμο θα δείτε λάμπες, λαμπιόνια. Sot vëllezër dhe motra të gjithë, Επειδή εκείνη τη νύχτα ήταν σκοτεινή και ένα αστέρι πήγε και οδήγησε τους μάγους. nga që atë natë ishte një natë e errët dhe një yll shkoi tek barint. Βέβαια το αστέρι αυτό δεν ξέρω να το εξηγήσει κανένας. Me falni, jo tek barint, tek të diturit e asaj kohe, domethënë, dhe se kush ishte ky yll, këtë nuk mund ta shpjegoj askush. Για μας το σίγουρο είναι, αδερφοί, ότι οι άνθρωποι θέλουν να δείξουν ότι έχουν τώρα αυτό το φως, γι' αυτό βάζουν φώτα παντού. Njerëzit duan të tregojnë për këtë dritë dhe për këtë arsye vjen drita kudo. Αλλά δυστυχώς έχουν το ίδιο σκοτάδι που είχαν και όλοι οι άνθρωποι την εποχή εκείνη. Por fatkeqësisht kanë të njëjtën errësirë ku kishin njerëzit e asaj kohe, domethënë. Γιατί τι λέτε, ο Κυριός μας σήμερα δεν θέλει να γεννηθεί κάπου σε κάποια καρδιά? Sepse si më thëni ju, Zoti jon sot nuk don të lind tek ndonjë zemër njeriu. Το θέμα είναι ποια καρδιά είναι έτοιμη για να πάει να γεννηθεί. Tani tema është se cila është ajo zemër që të jetë e gatshme që të mundet Krishti të Μόνο οι ταπεινές καρδιές που είναι τόσο χαμηλά, όσο πήγε ο Κυριός μας σε ένα στάβλο, εκεί πάει. Vetëm zemrat e përulura, sikur se zemra e Krishtit i cili shkoi dhe lindi në një grasht. Μην νομίζετε ότι πάει ο Κυριός μας στα σαλόνια, όπως δεν πήγε και την εποχή εκείνη. Mos mendoni se do të shkoj Zoti jon në sallonet e mëdhaja, ashtu sikur se dhe nuk vajti në kohën e vet. Ούτε κάτι ωραίες φάτνες που φτιάχνουν στα σαλόνια οι άνθρωποι έχουν σχέση με αυτό που είχε ο Ιησούς μας Χριστός. As ndonjë grasht të bukur që bëjnë njerëzit brenda në sallonin e shtëpisë, s'kan të bëjnë as pak me atë Ο grasht. Κύριος μας ήταν σε ένα στάβλο που έχει, ο στάβλος μέσα, όσοι πάτε ξέρετε, έχει κοπριές, έχει χόρτα, έχει ζώα. Ai grasht atje ishte patjetër që ishte në mes të kafshëve dhe ishte sikur ishte atëherë. Εκεί γεννήθηκε ο Κύριος μας. Aty pra lindi Krishti jon. Το ερώτημα είναι, και τα Χριστούγεννα αυτά έχουν καταλάβει οι άνθρωποι τι γίνεται? Tani pyetja është se në këto Krishtlindje për shembull njerëzit kanë kuptuar se ç'është me të vërtetë Krishtlindja. Ακούμε όλο ευχές, καλά Χριστούγεννα, καλά Χριστούγεννα. Dëgjojmë gjithnjë urime duke thënë gëzuar Krishtlindjet, gëzuar Krishtlindjet. Εγώ δοξάζω τον Κύριο για αυτή τη μέρα, Unë lavdëroj Zotin për këtë ditë. γιατί θέλω να σας πω ότι τέτοια μέρα, η μέρα Χριστουγέννων, ο Κύριος με αναγέννησε και με βάφησε με Πνεύμα Άγιο. Sepse dua t'ju them se një ditë të tillë, domethënë, është dita kur Zoti me gjeti, me preku dhe me pagzoi me frymën e shenjtë. Καταλαβαίνετε ότι για μένα είναι ξεχωριστή μέρα, Ditën e Krishtlindjeve, pra, dhe ju kuptoni se për mua kjo ditë është e veçantë. Έχουν περάσει, πόσα είναι, 52 χρόνια από τότε. Kanë kaluar 52 vjet që atëherë. Τη θυμάμαι όπως αυτή την ημέρα. Dhe e kujtoja ditë sikur ditën e sotshme. Ήμουνα κι εγώ ένα μικρό παιδάκι. Isha dhe unë një fëmijë i vogël. Είπα, Χριστέ μου, έλα και σε μένα, τόσο απλά, αδερφή. Thash, kaq thjesht thash, o Zot, eja dhe tek unë. Και ήρθε ο Κύριος και με αναγέννησε, γεννήθηκε μέσα στην καρδιά μου. Dhe erdhi Zoti dhe më rilindi, pra lindi në zemrën time. Και μου έδωσε την ίδια ώρα και Πνεύμα Άγιο. Dhe më dha në të njëjtën moment frymën e shenjtë. Για μένα
ήταν η πιο μεγάλη μέρα, η πιο σπουδαία. Për mua ishte dita më e madhe dhe më e rëndësishmja. Αλλά ο Κύριος, όπως εκείνο το βράδυ, είχαν μαζευτεί τα αδέρφια και μέχρι το πρωί σε εκείνο το μικρό χωριό παρακολουθούσαν και δοξάζαν τον Κύριο που με έβλεπαν να λαλώ ξένες γλώσσες. Por atë ditë ishin mbledhur vëllezërit atë natë, domethënë, dhe qëndruan deri në mëngjes dhe lavdëronin Perëndin, domethënë me atë që bënte Zoti që flisja gjuhra të panjohura. Γιατί εκείνη την εποχή ήταν σπάνιο αυτό. Sepse në atë kohë kjo gjë ishte shumë rrallë, që të vizitonte Zoti dhe të pagëzonte me frymë të shenjtë. Και εγώ εύχομαι στον καθένα να ζητήσουμε τον Κύριό μας, αδερφοί, με μια τέτοια καρδιά. Εκεί έρχεται και κατοικεί ο Κύριος. Dhe uroj tek gjithë secili që të vijë Zoti ta vizitoje, sepse në zemër të tilla vjen dhe banon Krishti. Αμήν.